Angiphinze ngibingelele babukeli beNtuzuma TV. Sekugqolela ukunithanza ke nyalo, yabona ke nyalo. Senivele nangiconvince lokuthi yabona mina nani. Yabo sikanje simnanzi yabona guys. Ngalamanye amazwi sithi Ntuzuma TV we inspire you. So lamuhla ke ngibuyile ngumfundisi wenu bafethu niyathi nani. Thine nani sinzawonye simthibi munye. Bathi into lengiphatha kabi kubona umuntu lo setibona engayinzawo etibone phela. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi no, lokuphela kwakho it's too early man. As long as usaphila usaphefumula mfethu. Nginalento yokukhumbuda. Israel nasifunza incwadi kaExodus chapter number 14. Na ungaya lapha ya angikhulume nje kafishane ngoIsrael. UIsrael lithi iBhayibheli lami legama lithi Israel qala ufuna understand ukuthi you are the chosen one. Wena usive samoya wena uhlanga futhi lolikhethiwe ngeke wanqotshwa awuhluli. Number 2 lokunye understand into eyodwa ukuthi ngaphambi kokuthi ubidwe ngeliqhawe awuveli ube liqhawe nje kungekho timbi lokwahlangana nato ngaphambilini. So nginalento yokuthi kuwe wonke umuntu lobidwa ngeliqhawe emhlabeni umuntu lokwabhekana nama challenges lokwaba sempini ethile egameni la Jesu Kristu waseNazaretha. Lamuhla sinebantu labasandulelayo enkosini siyababala oPaul noSila lithi iBhayibheli bake balwa timbi letinzima kabi timbi takamoya kangaka ukuthi baze bavalelwe etilongweni but uNkulunkulu waba nabo. Okay, ngaphambi kokuthi sibe kubo kunamadoda lamuhla lahlethi kahle lenkosi siyambala Moses. Lithi iBhayibheli la Moses into la yenda wahamba naNkulunkulu waya kobhekana naFaro wakhulumisana naFaro ngoba impi yabo yayithafu egameni laJesu kodwa ngokwethemba kwabo uNkulunkulu lamuhla bamaqhawe labo bantu emva kwetimbi labake babhekana nawe esimelo obhekene naso. Ngifuna kusho ukuthi uyiqhawe wena uyamultiply kuleso simo ngaNkulunkulu lo hamba na nafunza lethi iBhayibheli lami wakwathula uNkulunkulu Israel kwangathi ngeke samkhumbula ukhohliwe nguye kanzi uNkulunkulu isikhathi kuyiprocess kukhuliswa Moses uyofika nini ku40 years akunankinga noma sekumpunga enwele ntaka kodwa kunaloko wamsebenzisa iqhege njalo wathi akahamba umkhulula Israel nawe kulomndeni okuwo uNkulunkulu unenzaba namndeni wakho wethembe wena futhi wena pay attention now sasikolweni funda utmisele umuntu uyojika simo sakulela khaya nguwe akekho lomunye umuntu. Khumbula lo make longathatha intweni uhluphana nabelungu ulapha nje akathanzi uyathatha uyabeka le 2 rand la isebenzisako kufaka kukhokhela ischool fees for you sokuthi wena ukwati ukuqhubeka nezifundo lotfunda ke university lokuyo radu se high school se primary akunankinga wathi ngatibukeli phansi kuloko lokwendako ekhaya kubhekwe wena funza utmisele ngimele la mina angilitholanga lithuba lokuthi ngende lento wena loniketwe isikhathi sokuthi uyenda ufunze utmisela akumnanzi ukuhlala ungafunzile na uthola leyo thuba phikelela kunabantu labangatholanga lithuba lokuthi bafunze wena unenhlanhla unababe unamanga how much more umuntu longenaye but uyalwa nempilo wena unabonga usanayo ibackbone phikelela uNkulunkulu ukhona kukusida egameni laJesu ukhona uNkulunkulu lokukhumbulana la khona sekuvalwa amehlo ngithi mine kuExodus chapter number 14
lithi iBhayibheli lami noba kwakunzima ukuthi Fara amdedele uIsrael, kwabita ukuthi uNkulunkulu ehlise inhlupho eGibhithe. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi nakuwe usengakwenda lokho, utawuchallenge ama-demons akusingathile. Hayi ngobani, kuliwa nempumelelo yakho. Impumelelo yakho ikuphi? Ikuwe egameni laJesu. Joshua chapter number 1, amazwi okuphila nokufa asolumini lakho. Uma ufunda uverse number 9, amazwi okufa nokuphila asolumini lwakho. Hamba ngalawo mandla lonikete wona uNkulunkulu nawo. Inkosi mayikubusise egameni laJesu. You are watching Tuzuma TV. Tuzuma TV, you are inspired egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Inkosi mayinibusise. Sitawuphinze sihlangane futhi ngomhlomunye egameni laJesu. Philani, phumelelani in Jesus mighty name. We love you.